Ma'am, excuse me ma'am, pwede mong tanong ma'am? Ma'am, kanang single ka ma'am? Ma'am, naaday may kanang free nga photoshoot ma'am niya. Nangita mig mga single ma'am ba nga ipare sad nimo. Okay ra ma'am? Sige ma'am, pabuta lang mi diha ma'am. Sir, excuse me sir. Pwede mong tanong sir? Pwede na sir. Sir, single ka sir or? Oh, single na sir. Sir, okay ra ka na mo nga ma-free ka na mo photoshoot sir. Vlogger day ko sir niya, nangita mig mga single. Nasaan may pares nimo nga babae sad nga single. Ma'am, ila-ila sa ba imong duha ma'am?